hey ma mit kotlanga camping Tanzania revival camping kan nei do na ni ya hey thok lui ni voin nuam don khop mai hey he tampa te nu ho wa no mai an che ma he tamai thing pui lum tu ran dio me le lo bye bye ru le nuam khop mai hey lama in chung lama te po anoma hey he kan speaker ani chuanga camping mami ko kharin do sia kan nei dona camping a hian thut ka har na mai ni lewin thara ulama har na ne lalkan ke mar so te khol khan kan be sai ka tani amen wai le sual boy ta te sam so kurin ke ni palai ti to lalkan min ban kan rin tak se tani le hey nuam don khop mai he ta te ni boy ten oma hey kan ria na ru mani ya hian in chung lam panga kan han chho ve le nga en rong kalbel zela an biak in hun chung pon nuam khop mai hey ti hian hay nuam khop mai hey tlama pon oma hey mangaya ni video pa ngai la ta ulur puya hey kan deputy speaker ani soi du tai nem nei ai voi ni kem pun kan hotang do na ni hi seman sei ve a kan he tlampang at hian hen na ta an thoka so thingan la ni a hung na an siam thadon ani tai hun na tur hi an siam thadona hei ka pu te ho pot thok na sakhop mai anin pezau khop mai ma mit kotlang iso krista kau thante lomong khop mai ti hian biak in chung lampang te ka han tilang venga hei nuam khop mai an biak in chung ma mit iso krista kau san ani hei hi